Shubor nakaslem jong unong san hima. Unong ay but ka Green Tech Foundation uba walam nong sit. Ulayat hu ba kimpatip ya kakay pot babalay lara no ya u chairman ka Green Tech Foundation na Civil Hospital sa Woodland Hospital. Uloong ba kajing syatngan uba H. Bansiodor nong lang kaladap la si post ngi lenter. Hagba ula kerpat ya kipat ba banbu lem ya kijing duay na kwenta u chairman. Adin si post ni kajing syak jing it kabak lembu por jong chairman ka GDF minta ka ni kata ka khat Patrick u yayong nakaliang ki bahiyeng ki lairai lang panya perkit riak no ya usamla nang te na po Civil Hospital Shillong at minta ng ilawan ra no man perkit no shane sa po Woodland Hospital te kumba iklempat yo banpet ya kata ka report ka discharge report ka ba yo na civil hospital te iki report ke bangsa ngidang up pat ngindang ibu din na ki doktor di bahang ni hospital Kadang patip beli barang nakadaw ti naglang ki bahiyeng hi yung ba kamsum ladan ka kanu kadaw rengi nagaliang ka foundation borok koy ikepat iki pat ba kinyabu iki jing duai kat bentai chairman unjuk bu na bentai secretary general bidang song satngan kebak lembu porang te ko madan malki bat ikirman ba ginik singi ba uban sawan utrai belai nombor dong tau unle kakam la udah semua ila yo andre nakaliang kibahiyeng kidang bat ki ngam pat yo ban pet ngam pat yo ban update te ko semua